MCA wa ward ya Ntima West Patrick Ntururu ni arombete thirikari nene na Kinyaya County kuthangikira ekuru ntigwa kenda bomba gukira uturone akiaria Ntururu augite kuruba ni boririte muno na baraba ingi ni bakuthangika ni kwaga kioto muno kiri magamba ni andi ni arombete mitaratara gwikwa kenda kubatungatira mutugikare na Chionkuruki. MC wa Ntima West Patrick Ntururu norite thirikari nene na ya kaunti ya Meru kwithirekira ithiri kundi bia ikuruntigwa maturene tora bethagirwo bakira ithiri kundi bingi na mibango mwanya kana kwithira bakibaguna na kigina kenda bagachukiria kimiturire. Atukuria request imwe ki thirikari yeto through the Department of Gender tukwigwa kwi kundi bicugurikairo na kwi kundi bia za nya grants ende gatega muno ekuruntigwa ikundi ne bya betha batiganiritwe na ye gutiganirwa kuria batumba kugitetera ka batona mtetezi ende turogeno munga tukarunga mwanyene nikena tukomba kubariria ilo tukuria thirikari atuginye e consider kwa ikundi bingi mbeta na kubatithiria mantu nirikane ikundi bya Ntigwa na muno twarikana ekuruba bantigwa rimwe batiga wanja jachiao na bakathangikwa muno bamwe abengawa no ifame no ntito benda bangi batura njira batura thina na ndukabataka arimwe bakarana thini nyingi no urarimo bationa mtu okubariria. Nkuruki Ntururu na kuromba rwangiro gambithania gutigira magamba je kuruntigwa yeta kotini nija kugitwa na njira ya yota bate kuthiurunkwa muno kana magamba je ujethira ya kijukie gitarira ja kinyarira kwatha kwina magamba kotini ekuruba Ntigwa tuno bachietharia bainyirika muno nontu batetegairwa inyera benyo bo gitarira gamba jantu bara bangi na gitarira ko gitarira gamba bateamba kwa wakanya kao gakwithirwa ati ibakuonekana nikitumi bakinyiritwe ara bakinyiritwe state era bali mbakutha beju kuora nontu ni ekuruba batina akuruba batetera ni ekuruba batina antu bangi bo baitetera bebongwa batina ndi thirikari gakinya uri mwe tukona ja kana igitarira ya kukurukia judicial process ikethura ina unfairness. Nimialia MCA uju arititenderia kuriongerete ikundi kimwe wandini ya wentere Chang'onyi areoritie kurubangi Ntigwa bara bate ikundi ne batigere ne bakuthithia ikundi biao na Nkuruki bathithia bo bethire betonyithia ikundi biao ke ikundi kimwe kinene kia ikuruba Ntigwa kenda bakethira bari na kathari Nkuruki iba ifometa na nukona turi aja naro gusherekia mantu ya bathithitie request yako ki ikundi bibi nandi bya ekuruntigwa bya Ntima West batu kuromba pombe gutirima namwe baje ba form gikundi kimwe kinene CBO ekuruntigwa ba Ntima West nekendo tethi babuke ya thirikari pomba kuthabe faidika nekenda utethi bweja butikero wangi gikundi kimwe kira kingi ende bethe na group kana bethe na common pool ira bakomba gutethekera mudiene romba MCA uju kenda kugira ukabana na ikubi binge bira byotuma ekuruba inge bethira bare Ntigwa kira tumba kuromba antu bonde ethero mukuru mwekuru ugima bwaku bwa mwiri babata muno ogwa kumba kutho ugitie ka bwega kana ukirija bwega ire ito balanced diet na balanced diet akaikuga no monka uthero ina mbetira nyingi cia kuria nyama kana bieko but ikuria murire jwa juga gutethia mwiri jwa kujumba gukarakara bwega no ntuito kurukia challenges nyingi kwina stress kwina mantu mengi ja tugukurukania najo nejo limo ja gutwangaratania ntetu cietu ikara ya gukara bwega Mang'onyi wa ndini ya Ntima West gicigo mbunge ke North nke report randeto cia wero weekendi rea kwa rieto ni Mutugi Kare.